ole tungtuma chon hei tu line budget session nei me kania minister te MLA te ruling le opposition lampang te po anin kap na sa MMA ni chu kami boruak kha tutuwa pai karol thlir ho vele don ani poni se sport minister putete malte heta DAMPA SAVAWM kan ti te khang hawina an thusoi bon hlom mai hi uluk tak khan lo nga thala chu ri ekna kan nei ho don ani kan den sui khalang it's the liada mamit biel tu MLA lo so mo Speaker kalome voinia kan member zom tak pular intlong silo resolution putlo Mizoram Subordinate Service Selection Board Mizo thalai te na zong mek te tana rintlak le tangkai tak thia ta ke sarkarin enan ro se ti ron lu thi han sui ve anga ka thlopa ti lotlen nge tan po kan dua weni hian aron din chu dan te kan han soya a who's who lam hi kan interest lutuk tunia kangai lava aron din chu dan hi tuamo kan minister te jinga mi amo tuamo papakhat jing thofu ina aron pho chu mai nilo danina aphal past experience atanga kan lo chu to le state dang te poina tangkai taka an lo man zirchian na base atanga ron pok chuak ania hu lam khachu tu polo ni sela hei kan ruling party te ding lama mi te sei voting research base akal trin kan ni antia mun phiale MSSB hi chu an research la be chian zo vak lo atanga ala zo chian vak lo ni mai o mangai o kan ti dewa hei voini hian kanan so yang khan he board hi state tele central government poina hetiang ti theina turatana forum poimo tak board an siam thin hi ania MPSC da niam tum na le MPSC te vachu puina lam ni lavin MPSC da chung nun na jok le da lung hla na jok nin ka ria MPSC a hian officer chin zong mumal takin fair takin lak ania chumi anuai lam lak na tura chu promotion ang chi te le engemo anan soi tong khan til kai noi tam tak na thar lo po a oma chung ho chu he board hian lo enkol ve sela ti hi akal pui ani bera chu I apoi mo yo department tam tak departmental promotion te ang chi te le thi chi sang khoi man lo le ti man lo atam mani kan su yang khan past experience atanga he idea hiron chuak ani ti kha voi ni hian kan soi du'a hey kan resolution pulu tu hianin en non le ni se ti hi aron putlu chan ani he ti laya iding lama chute ZPM chau an ni laya an view le sarkar an ni to nuwa an view ka an mentality ka enge ni claim in thak tura kan ngaya he ti lai ZPM chau an ni laya an research ka sarkar an ni to nuwa chuan aman tlak vek lo mai the ni chu wang chuan sarkar ni na nen an party ni na nen khan he research hi han be thale sela chu ta chuan mizo mi puite thalai abik takin na zong meng aspiran hote tan hian avalhu le zual don em ti hi karil ru ani voni hian kalphung thami kan du maximum governance kan du chu heng subordinate selection board kan siam te hian maximum governance laya chu aking le ani lomi ti hi kangai dan ani tin asum involved chung chang te kha chueng poni sela an soi kan reto ka soi zui don lova aron kalphung le aron pian chuadana kha tu te mo vested interest lam ni lavin past experience kan nei to te constitution in a palang te le state chang kang jok te le mason jok te din mun en tonati ani awang hian hei hi
mumal zoka research han belia han enon lehi aswal na memoni le te hi voine hian kanon din chu pui ani hei kan thalai ten tuna chuan thi aloni taxi chuan MPSC kuta MSSB nalak ang chi ho kha alo om to don ta alo ni dona tuna na jong mek rilru aboi leni eng tiang engin nge MPSC hian syllabus le question omdan aron kalpui don siat alani silava a framework bumal tak emo syllabus fil fai tak thalai te ta na update sak te hi atul dona ni tuna hian nge ni cross junction anding me gani an question patan turpo ani na taka chuan MSSB MSSB question patan hi achang kang khutilam central lam ngani staff selection commission zulzui dewa siam te po ani antia achang kanga ten mi in prepare na thotak noya lo pe chuan in ziatin po har le ni in an soya an halak dana po hi affair thokat le ani chuwang chuan kan na zong me kan tholai aspirant te hian he tripul MSSB hi an mang tangkaya la umzel se ti po hian du ani karinga chuwang chuan han research le leka han enon lea atul tanganga ni chuan han thirop te po hi aswal na omdon emmi ti hi voini han kan din chopui ani lo me kan ram hian kalphung thar adin chho mek zela MSSB po hi achel lutukang po kan ti chuang lo na in keini chuan kalphung thar hi kan policy ani wangin he thil hanan ti hi thil thar zoram tan po mel lungpoi mo tak chin che tlak tak ani don ti hi kan soidua pu speaker kan ramin amamo chu transformation ani kan ti thin ani chu wangin he thil hi hun rei tak local pui to mani sela aya thazo kalphung thar omne kan hret wangin he thil hi kanan cancel ani hei mani lokhan mani lokan ti nimin pe loka khan governor speech te kha kan ngai tha governor speech chuan engeni kan ti chuan viksit bharat 2047 kan ti mai kha ani hemi viksit bharat hianin atum le engeni alaimu niang o te kan zirchian hian effective governance ti hin tlat mai ni chuwan kan ram kan kalphung kan zirchian hian sarkar hi alian lutuka chuwangin hei hianin efficiency atin hiamani kan tini chuwangin mani loka nimin pe loka governor speech hi atha kan tia ban kan phara kutte kan beng durani lai khan tuna khatiang kal zonga resolution ron move mai hi chu avan doi thak katia pu speaker ivelama mi hi in ngai tu anon se kadua nimina hosana ti te voine hian cross o ti te len po hian in ani nang khat viau om mai kan te ni chuwangin in ngai tu anon turin kaduani hei kan soidu chu asap tong bukin soile phodila maximum government minimum governance hi tunang kan kaldana ni sarkar hi alien maya mase mipui kan khole tuite ta na service kan render hi kan pe ka hi atlem sia chuwangin efficiency hi aniamani chu tianga kal lo khan tuna hian kalphung thar kan tia sarkar hi te tul se kan ti ani chuwan om je bera jon minimum government maximum governance hi kan thil tum ani chu ni wangin pu speaker he thil kan ti hi ti suala kan in ngai lova nung lam kan hoi kir thailo ani keide chuan kan kal zel don kalphung tharin aken telle kan policia lo betlat ani wangin he thil kan ti hi ti fu kan in ti mizoram tan po me lungpoi mo tak chin sia thak tak alani don ani ti hi kan soidua chuwangin department hi tam tak hi ti tet zel hi atha in kan ringa chutiang chuan he thil po hi kan malak na masaber te jingami ani wangin apoi mo kan ti kan in chir lo hle ani ti hi kan soidua tin MSSB hi tuna hianin
lâu mang trăng cái đủ viêu ta chuyện này là nghe nè nghe mà thế bộ hi gan thì thầy về thôi nè anh đủ sắc giống thế bộ nó kia là bộ chairman là thế tụi tôi mà member thế bộ cần lấy anh ruột về thầy mấy thầy nè amaro chu khá tiền ngang chi khá can đủ lova amaro chu he thil hi can ram tan can vision tan hianin a that lo awangin mani le mani in sacrifice in he thil kan ti taboi mai ani a chuwangin ZPM mentality hi ZPM sarkar thil tum hi ariru thiang lim zia po hi alo langin ka khia a hey man kum khan China hankal ve ni a kan thian pa chuanin China hianin factory lo dina enga tinga India hian ron din du lo ti in ka zo tani chuta chuan min chan na chu he hi ni a India rama in politician te chuanin vision thui tak an nei lo wani ate ni China chuan tu na tang kum som nga lo thleng tur hi vision an in decision an siam pop zelani ate ni chu chuani wangin kan ramina tlak cham ber chu vision thui tak nei tu na tang kum som nga kum som ruk kum za te pon yang chu lo thleng tur vision phak hi kan ramin politician amamo chu ni a tu na hian kan siam kai thoi na noya vision thui tak nei in he thili kan an kalpui ani a chu wang ke ni chu visual kan in tilovani ti chuan kan soile du chu an rama hian to pu speaker toite kalphung thar kan tia hian in heng thei bet veka chu wangin tuna kan din huna hian kalung oi lova system thar introduce la kan ti a kan bible a po hian heta hian khomun het kan nei lovani kholo lom tur kan clear zo kan hi tiang devin chu wang tuna kan din mun ringot ni lo thil lo thleng tur zoram thar lo piang tur hi kan clear zok a chu wangin sai lo hlai na tiang devin zoram tang fan kan tiang devin tuna hian tuarin feom deuh ma ila I tang fan anguti hi ka som na ani pu speaker kalome pu doctor Lorraine al pekli na jinja long tlai isbial tu lo soma Deputy Speaker, private members' resolution, who Laurin Tlong Asilo. In our resolution, Telu Mizoram Subordinate Service Selection Board, Mizo Talai, Nazong make the Tanarin Tlaklet, Tongkai Tak, Chia Hi Sorkarin, and Non Le Rose. At the discussion, they not so in the Huntratak Mimpeg Vangin, Masain Lom to Kasoi Ani. A Kan Sorkar ina. Ni za chunga atitur atarlan te zinga mi MSSB thia ani hi voinia hianin alom katia he house kaltangin speaker lom thu kasoya tin kan sarkar malak na kan policy zinga pakhat austerity measures kan kalpuina MPSC omreng laya MSSB han oma sum thakatan wai som ver borvel han kalzel na kan han thiat te po hi austerity measures kan kalpuina kan policy kan ti hlotlin na pakhat ani in ka ria alom le in ka ria tin kan velama thute ina MSSB arin omziate affair ziate an soya amaro chu ke chuanin affair lo na tlem han tarlan ka duwa thil reng chu abul thut afu lo chuanin athil danga afu theilo ani in sakpo a foundation athat lo chuan achungpo moi le ma se khwa reya har satna atok thina achim hial thin ani hemi MSSB board chairman le a board members te hanin ruat na po hianin thil fair talk lo awmani ti alanga party pakhatina an advisor ni mek lai man mo taka han ban tira ni rei lo te chunga chairman ata na an han ruat te hi thil fair lo tak ni in alanga tin tu te monina vested interest an nei awanga hetianga thil ti te po hi ni in alang ani tin MPSC constitutional body bypass na man ruwa pakhat ni in ka ria MSSB hi
MPSC kaltlangin na tamtak lak alo ni to thina tin kan phak ang tok tapon kan han zirve a kan han zot kwal ve a chuta chuan kan MPSC te hianin na thatakin ne takin tlin takin an thok thei ni ti hi kan zirve na le kan han zo kwal na te po kan thuriat ani chuwang chuanin MSSB han zel po hi atul na a lem lo ani tin nalak chung changa an buang deuh thin ti te po soi a oma amai ro chu country atrawangin MPSC noya hian examination hi stage 2 min evaluation kalpui thin ani a fair le a ti sual pal en sual pal te awanga diglo taka result puan a don lo le ti a chiang hle ani khas 3 stage evaluation na wang te po khan hun te po an du ve dewa tin kan han riat le zela chuanin ta sang khat chuang voi le khata lak tura han thuta khata khan recruitment calendar te po nei alo ni lova siam alo ni lova voi le khata khatianga na sat taka na han lak tura hom thut khan duangin an rang thei lo chau ni in alanga chuwang chuan kan MPSC hi kan thuam thata kan ti chaka an resource te po atulanga kan pe ka recruitment calendar te po siama khatianga naruaka oma pianga ti tir zel ni lova khatianga mumal taka recruitment calendar te kan siam sak thei chuan har salovin na an thok thei don ani tin pu deputy speaker kan governor zom takin a speech khan I must be cruel to be kind ti kha asoya voinia hian MSSB country hi thalai ta tan chuanin a cruel viau mai thei amai ro chu ni china kan soita kan khan a board member kan din na te he body kan kalpui dana te letin hei hi constitutional body anilova tin full autonomy nei po anilova tu te mani thunhuaya a omna te po alangani chuwang chuanin voinia hian he kan thil ti kan sarkar til ti hi cruel angin langma se nakina kan hlimna tur kan damna tur kan thlambuan na tur ani don ani ti ka soidu ani pu deputy speaker voinia pularin kruang asailo kan members om tak resolution a MSSB thia chungchanga en non ati hi e chuan ka support lova hetianga kan sarkar malak na hi ka support ni ka pomani ti ka soye du ka lome so no mem na chanzo wa mele so no who deputy speaker kalome hey voinia Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSB Mizo Thalai Nazong Mek Tetana Rin Tlak Le Trangkai Tak Chia Tak Hi lai lok khan ka ko che khan B ka lo te lo B lan chan zo an lo record om sia le en non le ni ro se ti kanan soya he resolution lo lu thi kan mi malang pon kangai poi mo nimin lama tang te pon kan lo changa aron pulu tu lam inti mai tiang i veila mami te in puat sana te kan lo thira thoi takin an thu soite an resolution put lu te kan lo ngai tha pu speaker pu deputy speaker reivak lo tang khan i veila mami te thu thleng thut na so aruak deuh huai reng maya anin sir le deuh nge nianga a soi tur kha hei kan pulut ngot mai pon lama so ni varel thale tengu an ti nge nianga opposition leader ber puchan te thu thleng po so aruak review kan ka hria kan en deuh thina anu fe a khana ron luta puke ramote pusingu lian chungate
puke bei chuan heu ero chu a resolution nei tu po ni lo kha thoi deuh mai khan anom reng maya kan han soi ho chho zela pu deputy speaker heta a resolution thu hi tian kan chiar thina thalai na zong mek te ta na rin tlak thalai te ti ming pu hrim mang hian kan aw hla te hi kan mang na sem ma thalai te ma khuwa hi kan ngai tak em ti te hi a kalo in zot ve na sa thin khop maya ni kuma MLA kan in thlanga ZPM party chuan India football a po langsar tak mai JJ lal pek luwa seat apea bu deputy speaker i veilama mi te hi chuan JJ hian assembly house a football bak soitur hedona mi football a pe dona mi te an tia thalai chunga anan ka vel thin dan te khan i kari ru hi atina ve view thina pu JJ chuan dinga athu soiro pui zia te India article zathum som panga na lam chuaka fair tak me nalak na MPS sirin tlak zia aron puang chuak te kha aro pui ka tia thalai te ti hi kan mang thajena MLA seat pek le hetiang opportunity an chan do ne ro chuan kan bank per le zel thinem ti te po hi i ka ngai tu na hian om thina tin pu deputy speaker triple ti hrim kha karon opposition ni lawania nikum lama kan campaign na khan kan house leader kan chief minister pulal du ma hian MSSSB thia ani thur thui chu a aw puina salutuk voini kan sarkar nu chawa thia ani yang tia ngai tu chiang lawa ti hi kan ni lawani affair lo dan engemo house man soingot rem si lo kan thia te po ani yang tin hei hi ka soi le du kan thalai zong te pon lo uluk takin lo thir se ka duwa da na ala kan ni dan te exam kan thin dan te re hi abot kha san po le a hluani chu wang chuanin MPSC nuaya ting ni te po hi khovela kan om chungan a hlu ve hrim chu MPSC chu ti chakila rin tlak an ni na hi vongnung zelila political party ruling kan ni amovanga kan va control themo alang sar mang si lo kan va penetrate thei body engemo din thar angchi hi chu kei tha ka ti lova nala khi fair se rin tlak sela chu tiang chu kan ram kal zel nan a tha in karinga tin pu deputy speaker kan member pakhat aming ama khana ron sei boka pu ram than moya khan kan house member khanin MSSB rin tlak zia aron soina khan example pakhat aron soya an naw pakhat exam mark nia pu deputy speaker ka zo trep mark nia fail thu kha aron soya kha ka chu arin tlak zia argument ang tu zong ni in ka khelowa a thing lo kha ani ve maya kha wang khanin enge ni kan thil din reng te hi rin tlak taka akal theinan voinia resolution ron lut u rarin tlunga sailo ron putlu hi aron putlu anga pom hi chu tha ka tilova thia alo ni tak ang hian thia ni zui sela MPSC hi rin tlak tak ani na keng vongdung zelin thalai na zong mekatan he MPSC hi thuam chak ni ro se ti hi bu deputy speaker karon din chu puye kalome se du no me ma parnari to aboga pular ni lo wa mar as always true bial to MLA so mangu pu deputy speaker kalome when I hear MSSB chungchang kan soya he thil hi ZPM party hian alo au pui rei to hle ani tun naya chopsil takati ani lova ke mangai po ZPM ka lu main voi taman lo au pui to a china seilan tong khan
policy apo an lo khel to thina ni pu deputy speaker remti na in kan chief ministerial candidate ni thinin campaign hun laya thu soi april ni kuwa sang ni som ni le pahnia khan leng teng biala chiang takina soya tuna record kanai a kalau research ve ani chu February ni khat sang ni som ni le pathum kum khat liam ta ZPM kan sarkar ma khan chan mariwai me hola heti hian a soi pulal do ma chuan sarkar halak reng reng a MPSC in dik taka nan lak theinan ma kan la dona kan thuam chak dona ni MSSB hi party mi le sign du sakna uchuak taka nalak na thalai ta ti beidong tu ani atia ta hena soi chhozel party in du sakna atana siam chop MSSB hi pathian le mi puizara sarkar na kan siam ve hlau te ani chuan kan thia tur thu hi kan lo soi to thin voina po hian soinun le ka du kan sarkar atanga ni za chungin kan thia tanga atul ani chuan MPSC kan thuam chakang ti hi alo soi to ni pu deputy speaker chu MSSB kan thia tanga ti mai lo MPSC kan thuam chakat ang atia chu tak chu tuna sarkar ina kalpue tu mek dan hi ani tin pu deputy speaker ri phalnain Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department chuan June ni som le pani sang ni le som pakua khan hetiang hian thu chu siam MNF sarkar in dik taka na thok thin an halak chungchang apo sei sel kai lo tak MPSC ring zo lowa sarkar na thok tam zok lak na tur chu sak tuma thutluk na asiam tamai hi MPCC chuan poeti tak zeta hei hi MNF zadik tak dan le rai poi sakna nei mi alawa sarkar na apar timi te thun tum na kal zela kan ngai ani an lo ti to ani pu deputy speaker iphalna in pul also the vice president MPCC chuan June nili sang hi som ni le pakhat khan MPSC umreng laya mizo thalai le khathiam te ti beidong thei MSSB te hi thiat thuai te se alo ti to kan soi kher chana chu voile khata thil thleng thut ni lo tun ma dewa tang to party pakhat mai ni lo party panheina nasataka an du lo le thi an lo tum kha ni tin pu deputy speaker tun chu ma hen kan soi du chu MSSB thi an ya wang hian thalai te tan na an la don ta lo ti na ni lo rin tlak zokin MPSC noya constitutional body noya thalai te tan nalak na rin tlak zok kha kan thuam chak don ani ti chief ministerial candidate ani laya soyangin chief minister in tuna hian ti tlang atuma chu kalpui me kan ya wang hian MSSB thia ta ka hi thia chun zomin an yang hian kaltlang pui se ti hi kan du dan ani tin pu deputy speaker MPSC chungchang a hianin ngai dan tam ta ka theya sang chu ko som ko le pakhata pu SR wala howa mulchan atang khan mingchen na le ming hliaw na nei lowin tun hi alo thleng to ania chu wang chun hetiang taka rin tlak constitutional body ni bok ni chinan soyang khan article zathum som panga na le zathum som ni le pathum na inkara khanin State Public Service Commission le Union Public Service Commission chungchang chiang takina injia kani chumin hnuaya nalak na mai ni lo promotion te tin discipline thenga keng ko theiania chutiang rin tlak tak au mek laya athana trial din le kherlo po hian kan ti theianga ti hi kan ngai dan ania tin pu deputy speaker han soi chian hlek ngai chu kum sang ni le som le paruk December thla khan Piranu Sharma committee ti chuan nalak chungchanga recommendations of the committee consulted to assess the necessity for filling up of posts under direct recruitment quota ti kha chimin hnoya chuanin sarkar na lak theilo renga kha lak thei ani le danan han zir chianga department rang som thum le palia post sang khat som ni le pali lak thei an siam ta ka khan na khamuang khet nianga ngai kha om ta ni voile khata ron chuaka ame ro chu tu na chuan an in siam tha chho me ka ni china soyang khan na lo pun tak ba ka alak dana te 3-stage evaluation an kalpuya wangin thil kha akal puat theilo dewa tunai ro chuan recruitment calendar mu mal nen kum khata anlak tura hi March la thelu vek theini se enge mo tool big le poimo big antinan medical thilte health department kai hoila thil dang omani chuan thu thanania abba ka chuan danang thaba kal theina turin a commission lamin calendar mu malbok tin a department lamin calendar mu balbok zom se thuang takle thatakin chak takin kan duang nge le kan in tiam na angin dik takin sarkar nai lak ni se kan duwa
chu wang chuan Mizoram Public Service Commission MPSC ti chakhi kan du dan ania chu deputy speaker tu na po hian kaltlang se kan tia sarkarina MSSB thia ta ka hi kaltlang se kan ti boka chu wang chuan private members resolution zom takron putlu hi a thop lo zinga ka telani kalome ole tu na chuan resolution nei tu purin tlonga sai lo kan so manga han huain apsela adop handil hal se le tu deputy speaker kalome voinia he hau zam taka ka resolution han so hi mi somni pali kan house leader tiamin kan oma ruling lama train mi som parkin so ya opposition bench train mi pariatin kan so ya soi lo hi tali panga pali kan oma ni ole ne kan resolution kha ruling lam hawal zong takani kha karing renga asan chu an mani members an soyan soipo khan ni he MSSB chungchang hi stanfel tak an nei lo zia kha pu deputy speaker alang chiang le in ka hria tuna kan house leader ber poina an soi dana tang khan a chairman lak dana kha an complain ber kha chu ni maya MPS hi avin tlak zian soya ke ni pon kan ringa ama chu tu mai mi perfect kan omlo ti ero chu lang chianga MPSC chairman masa reverend ngat mai an ti po kha pastor tang bang chop deu ti po kan ni tang repu deputy speaker chu wang chuan han fak tur kha omin ka relova sarkar masa thil ti hi atha kan ti lawa chu wang chuan he mo so ne kan thop lo ni ti fel mai sela atha in ka shea chu wang chuan voinia ngai tu na he mo so na tang lo lang ta chu lal ngai lo la na an la la kha ti hi achiang hlein ka hria kan members tenan soi phata tangin atha lo na zong soi tur om lova member soi ma saber point kal phung thar kal kan tum wa ngani chuwan chuan kan sel ani ten han tingota chuwan chuan kha kan mo so na tum zo a tro bula tanga ana thodan zong zong kan an tar la na kha kan ngai thalo le in ka hria kum sang ni som khuwa kum tir lam khan sarkarin MPSC chairman de pozot ngatani ti ka tar langa chudan chana chuan MPSC program le calendar khan December tha thing an calendar a full to chuwan chuan thil ti the ni lo asang tels nalak tur le a begin primary school je ti tu za som ni te written exam kum khat an nei to nuwa interview kum khat nuwa po an la khol thelo wanga har san to kan nia chu DPNA alamin an hanser chianin chu answer chena recommendation taltlang chuan MSSB hi alo piang ta ni ti kan hria ami mallama kha chu thudang ni sela helaya apar te lo ni to na chu thudang ani pu deputy speaker iding lama thu te po hi ZNP ni laya an elected OB te po kha MPSC member khan an kal thon lom le ti de wen ngai to tirani chu wang chur khalama khani lawa unqualified ti zo ka kha ani deputy speaker point of clarification chu wang chuan pu ZNP ni laya mi kan roi tu lok kha Congress party ni la MPSC member ani chu wang chuan khatiang ang an mi mal an party la support lam kha chu soiwak chia kan ngai lova chu wang chuan in unqualified ti zo khani additional secretary retire ha chuan a qualify ani non gazette lana tur ta chairman na khati hi ke ni chuan kan ngai dan ani a chu wang kan ra mina mo zo ka hi kan ena poimo lein ka hria kha members tam tak khan hausan an soya an zir chian thu ten an soya ta chuan
Thatin cheng he MSSBN kolna tan hian cheng noi kwa sing ruksang ka zanga somkua le panga kan mangani atia hei hi RTI zona lo chuak he sarkar noi channa ania chuta chuan thlatina en kolna hi cheng noi khat sing li la sang kha le zathum chi ani chuta chuan vehicle outsource pathum a thlatin noi khat pu de speaker telephone bila cheng sing khat sang khat za POL cheng sing khat sang kwa za somkua DPC expenses a pu de speaker cheng sing khat le sang ni ani a chang tu minister po khan noi som pakhat ma kha antar langa a chiang lo hlein ka hria kan soi le kan soi nu le RTI zona a alo lan danin hei hi a chiang em mani pu de speaker I palnangin hemi MSSBN kolna tan hian chiang takalo langa chu hengan chairman le members te pani hi pay level 14 le 13A ania adang member secretary come controller of examination tite assistant controller of examination tite assistant grade 2 pani tite steno grade 3 pakhat driver pakhat heng zong zong sarkar department atanga undisputed ania an lo zong zong nena bel khom ka chu ani reng ani ama chu khami ni lo sarkar ina khang kha MSSB po thok lo sela lo chun la don tho tho mai ni chu wang chuan a sen bel zo ka chu a chairman le members kha ani mai ania chu wang chuan la hian kan soi chiam thina ani lo de wani ti hi alangin ka hria a tin pu de speaker irem ti na in ani china khan heng MSSB din ani nuwa sarkar na thok tur group B nan gazet lak ani na hian thunei tu sang anin rolam ti te kha anin rol ani ti hi chiang takin tarlan ani a hei hi patrol ani lo hei taka hi MSSB affairs ya ti lan ni a ke chon ka nga ya ni ma sela soi saka wanga tling lo tur ti tlin tu man om lo hei en fia the ring ani ti hi an chan na ani mizo culture a veng chuan khoya po MPSC a members ten na po an kal tho an kal na salutuk chu eyewitness ani khami wang khan kha bo ta kha affair lo ani chuang lo mizo dan ani kai ningen sak thin ani chu ni isina kan members am tak pupa puina soi to a he bo ti affair ani ti ka hria chian chu ke po extension officer atan ka fanu injiak linga ma ser personal la tla tho eng wangen diso atling lo ni mai ni china members zom tak pulal sanzo soyang khan atling lo ni ve mai ka ti mai ma ka la chuang lo chu wangin kan cholai ten he MSSB hi in nga anan an be se na thuk dak an ne ya tu na hian MPSC chu tok the do te wo constitutional body ani ti kan ri a ngor pu the speaker chu wang chuan helaya hian an zo lo hong ko kan ba tir le dona kan leader of opposition soyang khan no thumbela no som min sum tir tu bani promotion chung chang ngai to nga ya bo chairman panian nei si lawa an chu da piang in chairman telo chu thei box si lawa an calendar kha du do sarkar ba ti ngot thein lo nangnin in du ang in sarkar hian an calendar kha in va in post thiang hau lo ni an mani du da na kal to ni autonomous body ni chu ti ang chia chon members fen kat te khan thu nei nan nei lo MSSB te kan han tingota hetain full autonomy an ne ya result an puan chung changa te eng kim tu man ron lo government a file akal bok ek lo
kan zir chiang in ti chu a chiang lo hle mai resource basin in than ma tangin kan lo zir chuang a vice chairman ka de ten tia khang khan sarkarin MSSB adin nu an nalak zong zong a hi zathum somni pariat ani azir chiang in ti de khan sang thum som pali te nan tia mumang ram hi voin ya hian hero rena sang bera hian mani samim ham puana tan in ron in ha por so diklo hul hwala di ka sai do ni chu wang zir chian na nei si lovin risin in kala atuar tu tu chu promotion nak tu ka mo to te tin regularization regularize to regular to boss na ka omete tan alu hai thak le don ti alangin ka sia chu wang chuanin voinia hian kan chan munahi kan ram tana di ke ma thaim hela sorkana chelma ese party anga in lo zir to na chu kan thati ame sorkana ni to nuai ra hin chuan sorkar angin ramo purna nei tak tak angin kan ngai to na te mangu zet pm ka lu main kan soi to ti lama ni lo a chu lu chilangu chu zok chu ni voinia hian MNF party angin soi tai la keinin board member le chairman da te rol kan ni lo sarkar in kutani chumi tha ti chak tur chuan kan thalai te na zong mek te promotion ma mo diu to te tin MR kum tam taklom to master lom to regular tu den an na chu pa hi ni khata kan ti nu fol poi mani chuwa chon poi ni hian he ka resolution a hi kan ram tan apoi mo le in ka sia heng hi kan soi du ani atop lama chuan he sarkar hian MPSC ti chang tu na ti chakkan tum anti alawam kan ti full support kan pe chu ani ama chorei lo te lo lang tu chu atakin kan lo mu to china anin dai lo na te engkim alo lang le don ani sum sen bel har sana chung chang in soi ale ti seng le don nimin lama discussion apokan mu to members om tak puro mingan aron ta lan chen em ka chu wang chuan hei hi chu MNF thiltian ya kan du lo sim ti mayula lungoi takin kan pommaya sumi ni lawa ke ni na opposition role kan play point a constructive opposition ni kan tuma a thapia kan puyang cheu kan ti line triple SB tele ni line ni address in hak ti dang lam vel ha thil compare si di lo lai thom nu hak in thak theng le sarkana thok lak thar le heta engani regular tu te promotion tu te ngai tu kha hilai kan dress nen kan te kin si ni lo ti top se dot chuan he kan promotion voinia hian mi members som ni le pali lai mi soi pui lom om katia amara chu members tam tak te khan input du lo zong ani wangin in du ranga kha du lo ten hen soi ngota hakha pui katia heram tan hian mi an thi thin heram tan hian mi an thok chuak thin ani kapuin ati lo chuan ti ngot lama hi ani chialo chuwang chon voinia hian soi tu zong members ten hena kan thin lung tak soi theu kan ni ni point lom thu ka soi toba enga po ni sela voinia hian pu deputy speaker ka private members resolution Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSB Mizo thalai na zong mek ta na rin tak le changkai tak chia tak hi sarkarin en non le rose ti hi he hau saum taka hen min adop saktorin tun huna hen kang hen cheu ni hello me ole resolution nei tu in adop aron di la kan bukanga Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSB
mizo thalai na zong mek te ta na rin tlak le tangkai tak thia tak hi sarkarin en non le ro se ti hi adop rem ti apiang in rem ti ro le rem ti lo karom chuan rem ti lo ti ula thu zok tat me a ole who the best speaker ole pula rin tlong silo resolution Mizoram Subordinate Service Selection Board mizo thalai na zong mek te ta na rin tlak le tangkai tak thia tak hi sarkarin en non le ro se ti chu housing anol ta ani who the best speaker apoi katile mai kalome ai ti iron ti shor pa kan khethiam ania ne first time an lo poi ti shor thenia tungtu matan chonin khate jong khani pot sila hebi se cholan nei chunga hi chonin engemo thil thleng le hrian nge nge tur thilang chi khachu karon ti ve zo zo dona poni se endinge budget chuna hianin anin ka anin vok chauzel don ti kha kan lo thlir chauzel anga tungtu matan chon kan tu tok le photang